Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasau artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanachik huchlorabhamti. Buenos días, Munata Gilanaka, Culiacanaka, Acalhuatanja, Jesucristo, Sotiparoa, Arumtanipsma, Humanacan Gelatama, hermano Lino, Kunjamateja, Diosana Graciaptoque, Diosania Naptapampe, Sapa Sábado, Wihta Cantatinaka, siempre ponewa acá Yakamara Caltcasina, 2021, Ukamara Caltcasinja, Humanacampi, Pasere Sabadot Pacha, Nia Parlastanja Yosanarunacapa, Nayata Kirsinti Cosisiñawa, Humanacana, Hakawina Camaro, Port Aniña, Aca Radio, Tercer Éxodo, Ocatoque, Aymar la Jrata, Parlastasiñataki, Diosa Oquisana, Arunacapa. Munata Radio Chiquirinaka, Caucanacandej Istapjta, Aca Radio Tercer Éxodo, Diosa Humanacaroj bendispan. Noticia Nactoja, Yatiwa Itanua, Haustawi Nactoj Yatanua, Perú lugaran istichisto, Walja Hilanaka Culiacanaka, Puno, Juliaca, Huancane o Calogaranacan istichisto, Take Aymarat Partasiri, Hilatana Culiacanaka, Jupanacarua, Arumtanja Calhuatanja, Diosaja bendispanaya, Humanacaro Sasina. Ukamaraki istichisto Brasil marcan Jotjarakiwa, Walja Boliviano Gilanaka Culiacanaka, Jupanactoquet Catok Aractano Noticia, Jupanakaja Istarakistoba, Brasil marcanja, Take Boliviano Gilanaka Culiacanaka, Creintinakaja, Kitinakate Aymar Lajat para el Pasipje, Jupanakarosa, Arum Taractano a Diosaj Bendispan, Takpache Uka Gilanakazaro. Ukamaraki Argentina Lugaranja, Istaraquistoa, Walja Gilanaka, Culiacanaka, Kitinakateja, Bolivia Marcata, por motivos de trabajo, Panacaj Viactapje, y Jupanacaste, Waljaninacao, Diosaroj Arcapjaraki, Ka Argentina Marcanja. Jupanacaj también Istaraquistoa, Jupanacarosa, Arum Taractanacalhuatanja, Diosaja Bendispan, Taque, Gilanacaro, Culiacanacaro. Más que todo, Aymar la Jrata para el Tasiri, Gilanakar Culiacanacaro. Ocaros timonaractano arumtaña, Takpach hermanos del tabernáculo del Señor Jesucristo. Que tiene que tener tanta están siempre acá, Ciudad del Alto. Huayna Potosí, Sonana, Caucante Otchisto, Diosan Graciaptoque, ma tabernáculo, Ucaujanwa Diosaroj Sirviractanja. Take Ucajilana Culiacanacarosa, Arum Taractanpi. Ucamaraquiwa, diferente lugar anacana. Acá mensajeja para asiscaraki. Ucaste kaya Tiwanac Marcana. Ucanotjaraki ma tabernáculo. Ucaujanja Sarantayaski Ugilata Florencio Rojas. Diosaj bendispan Saractanua. Ucajilataro. Ucacrientinacaro. Andamarca lugarana. Benedicto Quispe. Diosaj bendispan Oparo. Arum Tawaractanua. Jupanacas también Istaraquistúa. Ucamaraquiwa Masucruz lugarana. Hilata Paulo Mendoza. Upaj Creintinacapampe, Istaraquistoa, Diosaj bendispan Jupanacaro. Ucamaraquiwa Achica Logarana, Octavio Gilatazaro, Diosaj bendispan, Jupao Sarantayascaraki, Achica Logaranja, Jupanacarosa Arum Tawaractanua. Ucamaraquiwa Escoma, Chojasquia Ucaujanua, Otjaraqueja, Ma Tantachavi, Jupanacajiasta Sarantasipki, Acajnima Cao Catimpo, Gilata Vinancio, Jupawa,
Irbaskaraki kay lugaranja. Dios aukamaj bendispanaya, takpach hermanos de Chojasquía, ¿no? Provincia Camacho. Dios taqui hupanacaro, bendispan, ukamaraki los demás lugaranacansa, chisto, Dios bendispan estano taqui hupanacaro. Ukamaste hila cuyaca, acá sábado vista cantatin casina, montanwa Dios aukisar hakastasiña, ukatsti hukampi parultasiña, Diosan arunacapa. Ukamaj Dios aroya, maitasiwaiñani, akalwatana, porque wakisiwa, Dios aukit siempre maitasiñasa, licencia abstañasa, kunalaikote hupakiwa, churistaspa chamapja, hupakirakiwa, hiwasaroj, usistaspa akalaksa parlañataki, chuimsa amuysa takikuna, ukato wakisiw huparo intriktasiña akalwatana. Ukamasti Diosata maitasipjañani. Señor Jesucristo, humarowa yuspagaransma, akaora sana. Humaj graciam toque, munaseñam toque, todavía ma urumpis churasipkist. Ukatwa humaroj yuspagaransma. Permitista, Señor, todavía, acá radio tercer éxodo kauhan hikatasiñaja, taque wawana camaro para el tañataque, humana, jollana, bendito arunacama. Dios Santo, humakia calwatanja, yanaptit nayaro. Acá collan arunacama arstaña, acá collan arunacama leitaña. Humajaitap gestawa, acá collan santo libro, ukaja santa Biblia sutini, ukankiu human kamachinakamaj. Genesita hasta Apocalipsis kama. Dios bendito, humaj, siempre peniwa, wawana kamaroj, sapa tiempona, sapa generacionana, sapa edadana, bendicionanaka, collana, arunakamtoque, marcamaro, wawana kamaroja, orasaparo, tiempo paro, churapgestaj. Kunja hachas human muna señamaja, kuyapa señamaja, ukatwa kalwatanja, yuspagarsma, maitasma, humilde kankañajampe, solamente nayaj ma instrumento kiwa, usktasin munta, human naira katamana, huma usata la caja, amuyoxa, chuymaxa enteramente. Humaro entrictasma, Señor, ukamaja, yanaptitaya, kaukere, pematej para el shiptja, ukaroste humaya, bendist abjeta, taque isterinakaros bendist arakim, entiende arakim, akasuma kolyan bendito arunakama. Hitina kateja kamakina nakapnaktike, ukahilanakaros bendist arakim akarradiun. Gracias, ukamsasamait asma, Jesucristo, santo bendito sutimaro, ukamapan Señor. Ukamapanay. Ukamahmunat hilanaka kulyakanaka, niyaw Diyos at may tasiwaitana, ichaste, Diyos na ron nakapay lita sa warakinyani, kung kamateja, may marat pacha niya para asisktanja, hichkakote, Elías profetaja, akaora kana, unistanya patayna, hayo katokitwa para astanja. Niyawa, may marat kaltasina, yasta akahya kamararo, mandaraktanja, yasta niyawa awansawaitanja. Kitinsa nairiri Elías, kitinsa pairi Elías, kitinsa kimsiri Elías, kitira kinsa posiri Elías, hayo kabajarowa purewaitanja, pasere sábado alwatanja. Entonces, ukatwa, mauk ampe todavía para el tasiwañani, ukatsti hotirina kanja, ankakireki wakatemaj tuktejrakiñani, pichkere Elías, ora kanu instañapjata, ukampeja, bueno, ukaistwayajñani wakatema, ukatste, yakatemanakatwa, para el tasiwarakiñani, unalaikotej, Diosan arupaja, halso umaruintatao, alaski. Antukuskiri, suma chuyo uma, ukawa Diosan arupaj. Al menos acá tiempo taque, Diosaj marcaparo, chorani waisto, más suma tanta, y mantata tanta,
castellano satawa, maná escondido. Gloria al Señor. Ukamaste, akaposire, Eliasana, akaorakana o instatapjatja, Maco timpi montan lit asiwayaña, Malaquías capítulo 4. Paserich niyawa lit asiwaitanja, akakil katanaka, pero montana kalwatanja, Maco timpisa yaptasiña, Maco timpisa ampaptaña. Ukamaja Malaquías capítulo 4. Humana kaulit abjat utanakamana desde el verso 1 hasta el verso 6. Nayaste simplemente lit aniwa versículo 5. Ukaujanja akamsa sauce diosaja aronacapana. Y aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra. Gloria al Señor. Kun jamoskas, akaja, profeta Malaquías, upato ketua, diosaj, acá profetaro, ma instrument ham usaswa, acá aronakja, janera todavía. Señor Jesucristo, yoriwa y cansa, acá ora karhut cansa, ukana irhta, acá aronakaj nia, Malaquías profeta toque arson jataina, ma profeciawa. Acá nayaj quitanto asiwa, Elías profetaro. Janera uka hachat akesiña. Janera uka gran tribulación. Kaukanate hachañas. La kachak trosiñas utjani. Janera uka uronaka porinkipanwa. Akaj nayaja chitanta Elías profetaro siwo. Kupawa hichaja. Wawana kanchu imapja. Aukina kanchu imap paro kutitayjani. Sasao kilkatana que chisto. Entonces, acaba posir Eliasana, acá ora quena, un instatapaj, acá kilkatawa apoye, acá kilkatawa focase, acá timpuna. Ma kilkatampi muntan litaña, kun jamati paser lit astanja, acá lo atan lit asikrixnau mayampe. San Mateos capítulo 17, versículos 11. Ukawajanja, Jesucristo ora kankanja, ukaja, Jesucristoja, Eliasan jutañapatja, arsura kikinua. Ukaw muntan litasiña, Evangelio de Mateo capítulo 17, versículos 11. Ukawajanja, akamsa sauce. Bueno, versículos 10 ukatbach litañani. Akanak discípulo nakao, diosar arkirin nakao, diosar hiskapje, akamsasa. Mateos 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen? ¿Por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Verso 11. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Gloria al Señor. Bueno, ukahacha, fariseos, saduceos, ukahacha denominación anakaja, yatisipkanwa. Kuntej profeta Malaquiasaj, capítulo 4, verso 5, kan kailkatapan, kailkatakan ukha, yatisipkanwa, de que jutaña papuni ma Elías. Ukato akaujanja diosan arkirinakapaj. Apóstoles jupanakaj diosaroja hiskapj. Kunataraki ukahacha kailkarinakaste. Uka saduceos, fariseos ukanakaste. Sapjeste. Naerakatja Eliasao jutañapaj sasinste. Sasabiskapj jupanakaj Señor Jesucristo. Hayukatao Señor Jesucristoja
hupanakaroja akasuma respuesta chori. Versículos 11 ukana. Dios aja ukahis ktaroj aka respuesta bachorej. Chik pachasa Elías aponiu naira katja kutanej. Kupawa taki kunasa kutayjani. Chikata tayjani. Gloria al Señor. Hayu kamao Señor Jesucristoja, apóstolo nakapan, hisktaparoja, más suma respuesta churabay. Entonces acá ojanja, Señor Jesucristo, sarakikiu. Chik pachasa, Elías apuniu naira katja, utanyapaj. Uka Elíasawa, unanakatej maisar saranokutaki, unanakatej yasta tinkut jamaki, ukanakja saitapiyani. Ukawa arregl tapini. Ukawa kutita tayani. Uksañmoneja restituir. Uhanukaja restaurar. Gloria al Señor. Dios akamaja bendispanaya akasuma qillqatanakaro kunteja kalwatan Dios permitchisto liitaña. Ukamaja munata hilata. Munata radio ischukiri. Anchakit humaja akarunakja kaptkarakita aka orasana. Porque akarunakaja Diosaro y yo serinakatakiu. Creyente nakawa akarunakja José Siñampe katokaneja. Creyente nakawa chuimana kapana kuchisipjani porque jupana katakiwa aka kollana bendito arunakaja. Ahora, mainina kaja, estás chinis, leitas chinis, hanikiwa puede ganit entendiña, hanikiwa puede ganit unjaña, ukaj maizatja, hachaliaki siñapi. Pero, Diosano wana kapaste, sapa generacionana, sapa tiempona, sapa edadanwa, uti, ajlita. Aniras akamundo kaltkanja, ukatahu panakaja, ahtatapje. Kunataki. Orasa paro, tiempo paro, Diosana runakapa, istapjanya pataki. Ukatsti, uka arurjam panakaja, uka oranja, uka tiemponja, suitapjanya pataki, Señor Jesucristo. Kunjamateja paserinekas ni sanipjsma. Pakalko tiempo nakautji, pakalko iglesia nakautji. Apocalipsis librona, capítulo 1 ukan qilqata, capítulo 2 ukan qilqata, capítulo 3 ukan qilqata, pakalko iglesia nakata. Éfeso iglesia qaltasina hasta la Odisea iglesia. ¿Ve? Entonces, uka iglesia nakaja, chikpachasa, marcascanwa ma tiempo. Ma tiempo. Tiempo de la iglesia de Éfeso. Tiempo tiempo de la iglesia de Esmirna. ¿Ve? Pérgamo, Haikwam. Tiatira. Ya karakwan tiempo pa. Ya. Okaroja, ya está. Filadelfia, la Odisea, Haikwam. Pakalko. Haikamawa. Oka iglesia nakaj tiempo nakmarki. Entonces, sapa tiempo takiwa, Dios aja, mamachak mensaje, mamachak arro, marca patakeja, wakichani, wawanaka patakeja, wakichani, ya, kunalaikotej, Diosan aro nakapaja, orasa paroa, Dios aja, wawanaka paro, mankayasi, kun jakusiske asukaj. Kung hamatih paserin sa niwapasmach, creo que ukaj éxodo loiren qilqatawa. Ukan hasiwa pakalko oronakaw mangkapjata han liwadoran tanta. Uka pakalko oronakaj representas kanwa pakalko iglesia nakaro, pakalko tiempo nakaro. Castellano satarakiwa 7 edades, ¿ve? Entonces, haniwat kanyapakit liwadoraj. Kunas liwadoraj signifique, liwadoraj signifiquiwa yatichave. Ya, doctrina.
uk represente. Entonces, Dios sa merke testamenton. Pakal koronakaw mangkapkhata han libadoran tanta. Be? Hani utkanya pakite, hakin yati chawipach. Hakin doktrina pach. Hakin sistema pach. Ano kaha? Ukat Diosan antapach aropaha. Han libadoran niya pau. Sapa timpun. Efeso timpun. Esmirna timpun. Pérgamo timpun. Hasta la Odisea timpukama. Haniponi utkanya pakite. Hakena yati chawipach. Haken doktrina pach. Haken sistema pach. Ukawa libadoraj. ¿Ve? Entonces, Dios moniwa marca paja. Manca señapa. Más suma. Han libadoran tanta. Ukat antaj representativa Jesucristo. Porque Jesucristoja arrua. Upaxiwa. Nayatwa. Allah pachat sarak tanir antaj. Gloria al Señor. ¿Ve? Jesucristo wa chikpachat antaj. Yuka Jesucristo ste arrua. ¿Ya? Uka arropi. Sapa tiempuna, sapa edadana. Diosaj markapat churi. Markapaja. Sapa tiempuna. Uka sumat antampi. Han libadoran misklat. Hanukasti mas suma koma. Chica. Aruna campe. Chamancha señapataki. Ukamat hupanakaja. Ukach amampi Dios aroj. Suitap hanyapataki. Diosaja. Dios pagarata panakalwatan. Alawataraki panaukisaj. Un hasumasukaru nakaj. Así que monat hila monat kulyaka. Humaja. Istanyamau akarunaka. Ahlitasta. Haneras mundo kalkan ukatpa chihliata hasta. Yo creo que akarunakaja. Usisiatambua. Kuchisiatambua. Porque humatakiwa. Isa. Kunapachatech nayas akarunak istatja. Nayah walpinwa. Kuchistja. Usistja. Yosarios pagartja. Porque akarunakaja. Nayatakiwa. Isa. Monat hila monat kulyaka. Humatech aklitastaja. Katokatawa karunak. Entiendita karunak. Porque yo sanarupaja San Juan libro siwa. Oveja nakajaja. Istiwa nayan aroja siwa. Ukatste arkjar objetua sarakiwa. Haniu yaka extraño roja. Arups istganite ni arkarakines siwa, ¿no? San Juan libro nukilkat. Hermano. Diosan oveja paja. Sapatimbo na uti. Humatech ma verdadero Diosan oveja pastaja. Humatakiw akasuma choch nya pastoch. Humatakiw akasuma chuyo umaj. Ukaste Diosan arunakap. Ukamaja. Unhamtech leit astan Malaquías 4, versos 5 y 6. Ukharok leit asiraktan Mateos 17, 10, verso 11. Ukakilkatanakha. Ukan parlas chisto. Elías, profetana, jutanya pat. Posiri Eliasana, akaorakana, unistanya pat. Entonces pasereja, niauhumanakaroja, sanipxmaj. Primero Eliasaja, paspa Elías, original, Elías, desvita marcanquiri Elías. Yahupaj aptatajewa, nina karunakata, nina kawalionakata. Paire Elías asti, Eliseo hupaskan. Kimsiri Elías asti, bautisiri Juanano. Ukanak niya unyistayan hapsna, tekstunaksa unyistayan ipxmao pasirinja. Ichaja, posiri Elías. Uka posiri Elías asti, kuntej trabajo loranyapag ukaja, Malaquías 4, 5 y 6 ukankaski. Kuntejo pag loranyapag ukaja, acá Mateos 17, versículos 10, 11 ukankaski. Kunja ukaj kosesiñas. Kunatejo pag loranyapag, porque hupaja,
Kutitayañapau. Tinkutaki ukanakawa saitapiañapa. Ch'usarstataki ukanakarowa chiqaparo irpjatañapa. Diosan arupat halanukutaki ukanakaru diosan aruparo kutjatayañapa. Hayuk sañmoneja restituirá. Ukwa diosan arupak sañmoni restituirá. Ahora maruti. Hechos. Capítulo 2 ukampelit asiraxnawa. Ukauhanja. Koyana hayoja. Arsune barakiwa akam. Hechos capítulo 3 ukankatainawa. Versículo 20 y 21. Acampi yaptasiwañana, acam siwakana. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Gracias. Dios aj bendispa. Kun hasumas akakil kataj. Dios aja. Katataña pao. Alajpachanj. Uksan moneja. Es menester que el cielo tenga. O sea, Dios aj katataña pao. Hanihut kaspate. Hanera aka restauración. Oruna caja por inquipanj. Naera katja utjaña pao ma restauración. Pero chajuka restauración ka kutjita yajañ. Han walitakit chikatakir irbhatjañ. Tinkuta kukat saitapi yajañ ka. Restaurar, restituir. Okja, Diosaj loreña pawa ma profeta toque. Oka profeta pi. Aka timpunj. Aka ora kanqej. Sotipaste, Hilata, William, Marion, Branham. Niyaw humanakaroh palt aniwa psmach. Kaokhan supajyuri wayana. Kun hamsa hupajyurina yurgano kakuna unyanchawina kas utkana. Kun ham supaj diosar asipte. Kun hams pakal maranikan ukak paispa diosa huparo parlhaye. Haniwa sigarionak pitatati. Hanira kiwa kuna machher umanax umatati. Hanira kiw kuirpums kanyuchatati. Kuna laikote hachahat ukkaha ma trabajo humaj lorata. Ma obra, ma trabajo pokañama. Sasao diosaj. Pakal komaraniskanha ukkah niyaw parlhayhatayn. Entonces, akajilata Villa Mario Branham upaja. Ma hacha trabajua como poseer Elias jamaja, acá tiemponja lorañapa. Okwa hermanos, humaja, diosano objamaja, yatiñama. Kunale coteja, acá jepa, último, la odisea, uka tiempor por casaja, realmente hachkayawa. Dios sancto a serinacaj. Kisa ka orak pachanuti. Diosata parliri, kunayman kasta, iglesianaka, taqimayni sistemani, pero lamentablemente, wal haninakawa, shiqa diosar arkañakeja ukatja, maisaro saranukupjataina. Upanakaja, amtanakaparro, maininakaja, costumbre nakaparro, mainina kaha haken sistema paro. Hayo kamau hukata. Chusar staway hapkatain. Primer Eliasan oro nakapanhama. Kunats primer Elias despita ukah. Akawra ken unistana. Kunats Dios ahupar waitana. Kunalay ko ukatimpun Israel markawa. Diosaro chikpach sirbinya ukatha. Chusar starakitain. Hayo katawa, Diosaja
aka Elías uparoj aptataina. Porque uka timponja taqeniwa Diosat hukat armas japjataina mainina kaste yakha doctrina yakha Diosana karua sirvin qail japjataina. Por ejemplo, Baal Jezabel ukaj uksar kamakyo angat jataina. Chiqpash Diosar arkiri, Jehová Diosar arkiri nakaha, haktataki jano. Hayu katao Diosaj kitanina, primer Elías desvita. Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 18, kangaskiu. Ukhlitawaitan pasarinakan. Entonces, o capaz para kiwa aka pusir Eliasaj, aka kipatimpuna. Una pachatih Diosan markapaj, ala chosar stawaeje. Entonces, Jopaj Loreña Patainawa, más restauración. Restauración, Saimoneja, chosar statakuka, kutayan jaña. Diosan chekpach takiparo. Tinkuta akihoka, saitapi jaña. Sarano kuta akihoka, kutayan jaña. Diosan verdadero takiparo. Ukawa, akaposir Eliasana, trabajo paja. Hayuka trabajó, mensaje pampeja, pokaski. Gloria al Señor. Diosaj bendispan, ukamaja, munaraktanpi, akaorasanja, yupaistaña. Masoma kochumpi. Wakisiponiwa, ma kocho, acá programan kasinja, Diosaro, loktawayaña, acá radio pachas. Umanakampis kwamaraki, uka kochonak taipinja, Diosaja kasiwa, iwasaj munaraktanwa, uka kochonak toque, Diosampej kosisiña. A ver, máquina apnaktalinaka, uka suma kocho, usktawyapjam, uka kochompi, yosaroj yupaistarakiñani, ukat continuas kiñani, ukampi, paraltasisa, yosanarunagapa. Luratanakam uintasaja, janiu kuna lurawinakajas askikiti humanairakatanja. Inamayaw yatin kang kanya nakahampisa, takikun lurirhama tukuwayapta. Awak pachparki untasas, akapach untasasa, muspataw hikhatasta. Kunayman uiwanakwa, uskitkawaita, nanakan kusisit hakaphanya nakahataki. Hakek akapachanha, kaniw takikunteh luktawaita, munanya marhama uihawayapti. Mauru kwenta mayekhatata, taki durawin nakahata. Luratanakam unitasa, arohakan yut kite, acha Dios aukefa. Allah pachas, aka pachas, muspaitu naya roha, munasir aukefa. Aka pachas humangkiwa, humanluratawan. Allah pachas humangkiwa, humanluratawan. Kulas kiraka este antasinya bata. Munatuawan katuyasta, nayan kujahlaiku. Kulas kiraka este antasinya bata. Munatuawan katuyasta, nayan kujahlaiku. Allah pachparki unyatasa, haksi mahmus paitua, sumar Dios aukefa. Indi suara nakas, lurat tamia piasiki, olam Dios aukefa. Ihakatas suti maha, take akapachas.
tasinya sataki. Allah pach parki untap hanyani. Intisa, paksisa. Ukasuma kahkir wara-wara nakas. Durata nakap yatiap Kristo. Munasir Kristo. Kunha hach amusparkanya nakwa. Lurt awaita. Wawa nakamar mas lain. Nayasti akapajana luratana kamunytasa umar arganyunta marka marmurinya kama yanap kita idiosau yaha uman wawa matwa Gloria al Señor. Ukamawa ukasuma yupa istawe yaraktanj. Chikpachasa niwaka gaskikit. Ni huma ni naya. Pero Diosawa gracia toque akatimpun kispiasisto. Olyan wilapa Alvaro Cruzano pajuartawai ukawila pampeo kumachasisto. Ukatwa Diosaroj hachainstan Dios pagartan. Diosaj bendispan ukakochosa Diosatakiwe. Umas nayasan ukakochonak istasinja ñani. Ukatste Diosaro uintañani. Diosay bendispan. Ukamaj continua ñani. Sasipksmawa kaposiri eliasaja loraña pa más trabajo especial aka kipatimpun upaja kitina katej halaktki Diosana rupata chosarstki ukana karua kotjata yaniñapa uksan moneja restaurar restituir uksan moneja ukao hupan trabajo paj ukao hupan loraña paj o karoste upaja kunatej imanta takana Genesis Apocalipsis pajana uka aronakwa janaro apsuñapaj Diosana munasiñaptoque Kilata William Branham upaja simplemente ma instrumentoa como cuarto Elías ukatawa Aka hilata William Branham upatoqueja, aka tiempun, Diosaj, aka suma mosca aronak, aka preparta siña aronak. Chik pachapini, aka orak pachan, mahacha trompetat ham, suinayaski. Take ajlita Diosan wana kapataki. Porque Diosan ajlita wana kapakiwa, akaro nakha istani. Uka Diosan ajlito wana kapawa, maisat hasatarakeja, Jesucristona iglesiapa. Jesucristona noviapa. Porque Diosaj pairi jutabi panja, aptas janiwa, kupana wilapampe alata iglesia. Kupana wilapampe harekata noviapa, esposapa, un jacusis su caja. Takeo ka na kaha, imandatan pi. Hanim esposat fácil para la tacante. Noviatja, hanim fácil para la tacante. Pero, acajilata, William Marion Branham, cuarto Elías, según Malaquías capítulo 4, verso 5, según Mateo 17:11, Ninjaraolita Betanja, Hechos capítulo 3, versículos 20, 21. Ukakayakata nagarjamaja, acá posir Elías api, uthtaya ñapaj, arhtaya ñapaj.
Todavía, Joel capítulo 2, versículos 25. Ukawhanja, parlas que kisto ma profeciara kikiu. Pero oxti, Diosaj pojañapau akatimpuna, profeta ptoque. Porque ukawhanja siwa, Dios restituirá todas las cosas. Lo que comió el pulgón, el revoltón, el saltón, etcétera, etcétera. Molitat. Joel capítulo 2, versículo 25. Ukan parlar que esto restaurar ukat. Kesa. Dios an iglesia paja ma kokam pesa serakiwa. Pero uka kokaroja, uka posi la konakaw ayo hatataina. Yakanak tururataina. Pangkaranak tururataina. Achunak al tururataina. Kun hayakis azukaj. Pero Joel capítulo 2, verso 25, carjamaja. Dios aja, akaposire Elías toquewa, kutitay hanyapa. Ukallakat orokata, koksa, chokñatat hanyapa waistat. Ukapankarat orokata, koksa, wastatwa pankarta hanyapa. Uka achunakat orokata kokasa, Huestatawa walisuma achanyap. Uksan maneja restaurar. Dice. Y choroja, ya tiña mauj majila culiaca, porque qilqatarakiwa, allá Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ukaujanja hischistoa, que collan ajayun achupaja, Uthatapa. Nia tunca. Achuna carunta topa listo caujan. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, etcétera, etcétera. Manakalit abhat. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Uka achuna capi. Uka pose la conacaj. Supaya osataina. Uka pose la conacaro. Ukat kal toruratain, ukat iglesian. Kriintin kan hanot hit kosisinyah. Haniot hit sumanganyah. Hanukah masmin inimik tasnya utkaski. Ve? Uncho kesinya todavía utkaski. Haniot hit amuchui mamutunyah. Haniot hit paciencia. Porque uka achunakaja, uka posela konakao. Joel capítulos 2, versículo 25. Uka pulgón, uka revoltón, taque uka la conecao tororataina. ¿Ve? Pero Dios promete tainawa, acá tukui timponja, acá posire Elías toque, taque uka nakja, kutitaijañ. Uxañones castellano restaurar, restituir. Uka takiwa, posire Elías aroj, Dios acá timpon kitane. Con alaiko te janio o tikiti. Ni más sacerdote, ni más pastor, ni más evangelista, taque ukanaka, hananchiri, ni utkiti, ni obispo, ni arzobispo, aniu. Entonces, acá poseer Elías, ukao Diosaj use acá timponja como más instrumento. Ilata William Branham paro Diosaj usi como más instrumento. Ukato kewa taque aka imantatanakja hichoroj hananchuni, hanstayani con recosiñas. Aniu solamente ukakikiti. Por ejemplo, bautismo, uma bautismo ja, euhatarakikino. Apóstolo nakaja bautizapjanwa en el nombre de Jesucristo. Umajlit atawa Hechos capítulos 2, versículos 38. ¿Ve? Kamsansa, apóstol Pedro, Pentecoste alwaha. Kunapachatej, Dios anarup istapjan, ukat uka, creyente na kahiskasipjan. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ve? Konslorap jaje chak na nakaja. Ukapachao Pedro sanja. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Kun Hasumaswaj. Porque apóstol Pedro llave katuna. Reno llauste, alajpach reno llauste, Diosawa pa apóstol Pedro Chorana, uka llawimpiu llaverán, uka alwaj. Bautismo, uma bautismo, pero loraña, Jesucristona, sutiparo, bautizaña. Perichak kuns, kriintito hiski, upanakaj, kun hams uk, upanakaj kunaros tukuy hapj. Upanakaja, kimsa sutiro bautis hapj. Ya, upanakaja, mainin nakahaniw, bautis ha, asip hapjarakit. Umampek sa puro haristan niw kah necesario kit, ayukam. Hanito kampek chosar stataki, hanito kampek sarawachataki. Entonces, acá posir Eliasaja, ukpi, chikata tayanyapaj. Ukpi, kutjata yanyapaj, Diosan verdadero yatichaypar. Ukapi trabajo paj. Ukatapi bilyakseja, a la verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas. ¿Ve? Hanaskiu. Ukat malakiasan jaseja, acá Eliasawa, wawana kanchi mapja, aokina kanchi mapar kutayjanej. Kamsanch manukaj. Aokina kaja, creyente nakatakija, apóstolo nakanua. Padres apostólicos. Chajupanakaj kun hamsara venins. Acá tiempo creyente nakajiwasanakaj, wawana kamatanua. Pero sarawachata. ¿Ya? Pero según Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, ukanjasiwa, acá Elías profetaba, wawana kanchi mapja, aukina kanchi mapar kutayani. Ukaj también maesatja, kutita tayani, restauración ukarakipi. Entonces, uka trabajo nakwa lurañapa, Diosaja, acá posir Elías toquej. Y uka trabajo nakwa luraski. Uka trabajo nakwa pokaski. Ministerio del profeta Elías ukatoque. Kunja ukaj kosisiñas. Inasumata kij maíhta sin jamach. Inasumata kija han crein jamachiti. Bueno, acaro nakaja, creyente nakatakiu. Kisa. Diosan ajito o nakapatakiu. Kamacharaxna. Diosan o nakapaja, aceptiu kosisiñampe. Ajlita desde antes de la fundación del mundo, Jupanakaja, acepta pjeu kosisiñampe. Porque Jupanakatakiu acaro. Acao ma machaca, revelación aroj. Acaba ma machak binum pesasej. Yosaj para el chisto hay, posir evangelion. Wakisiu siwa machak binoja, machak lip ichiro katokaña. Sitej machak binoj tanta lip ichiro katokataneja, o uka tanta lip ichiro alwa chianokani machak binoj siu. Ukajma uintasib yatichavino. Inasumaj uk liitas tahani. Y con apachatej liitas taj intens tahaniraki. Diosao katimpon para las canas. Chek pachasa akaro nakaja machak binum pesasiwa. Y acá machak vino katokaña takeja. Wakisirakiwa chimana kasaja machak añapa. ¿Ya? Pero se teje chimana kasaj tanta lipichiro intataneja. Acá machaca vino, acá machaca revelación, acá machaca mensajeja. Al piuro wikano kani. O ukajwalilla kisiñawa. Pero kamacharaxna. Ukamawa. Porque Dios ha tiempo panza sanwa. Machak vinoja wakisiwa. Machak lipichiro katokaña. ¿Ya? Pero con apachatej, machak veyoj, hanta lipichir katokataneja, alao chiano canisio. Lipichis,
Yast pierdita aniwa, vinos perdita rakiniwa, kun hallakiskeyas. Yo no sé acá alwatan kun hamachi humanchi mamaj. Munata radio ichukiri. Dios aukajiate. Pero sin embargo, Dios muniwa, acá koyanarunakha, parla tañapa, takenero. Ya. Un jamasa, machaywa katoreja. Uka red, uka kana, uka jotar hakonte. Ukatja, uka kanaja, katsu muchas veces. Kairanaka, ukoyonaka, kusikusinaka, ukarusti katsurakiwa, hiskachalwa, hachachalwa. Ukha pusiri evangelion kayakatarakiwa. Hichaja. Chalwa katoreja, ukoyonak aptapisiti, aniwa. Kairanak aptapisiti, aniwa. Uka umanki, uka kusikusinaks aptapisiti, aniwa. Kaukeris chalwa katoreja aptapisij. Chalwa aptapisij. Maski hiskachisa, hachachisa, chalwa aptapisij. Gloria al Señor. Ukajma uintasibiwa. Acá arroj, acá mensajeja, kanampes hacer akiwa. Aún acá alwatans, kanampes, hakt awaiksna. Hayu karuintatarakiu. Acá arroj, mistasinki, acá radio tercer éxodo ukatoke, taque aymar para el tasirina kataki. Chayo hasta ha. Oh, humaj, wali munatao. Katunta tayat. Yosan renopataki. Pero hokoyo ichiste, bueno kaj, te jaña kirakiu. Kaira ichiste, bueno kaj, te jaña kirakiu. Umakosi kosi ichiste, bueno kaj, te jaña kirakiu. ¿Ya? Bueno, okja, yo sabía tej. Pero, acá aro na kaja, ma kanaro intataja, chayupin katjanej. Dios aj bendispan. Dios aja, Dios pagaratapan. Ukamaja monata hilanaka, monata kuyakanaka, poseer Elías. Hilata William Branham. Ukawa Diosan ma instrumentopa. Acá timpuna. Taki kunasa, kutihtaeña take, chikaparo. Taki kunasa, Diosan arut bat chosar stat krienti na karoja, guayajataña taki, Diosan arupar. Así que monat hilata, monat kuliaka, Diosaj bendispan, ukamaja ma cochitompi istawañani, ukatja, creo que orajias porin jakirakiniwa, siempre montanwa, uka cochumpe, cosecita, Diosaroj, yupaistaña. Kutiri programa nakanwa, paltani pjarakima, maukitampi, ukatsti, pichkiri liasar pasjanyani, ukamatja, tukteja kirikiniwa akatema. Mak Diosaj bendispan, a ver, Ilatanaka que tiene que tener máquina apnactap ma cochum aphatwapham istawañano ga coch. Gloria al Señor. Munasinya mahuñeta kanto kuskiriwa. Sapuros moyan aruna kamampiu chui mastasit gesta. Yakit hikhatas kasinsa. Ukamiat kasinsa. Walhanina kau munasin aruna kams arantas wayaphe. Walit amaw na nakataki takiman saranyaha. Amamaya churamjeta. Humamchik saranyataki. Jesucristo munasin pa. Winyaya takhanto kuskiriwa. Upaki wayanaptasire. Takewa wanakaparu. Iyausta ditakechoy mamampi. Dios aukisar sumarganyat nabi. Kaniki yakhe parang kilata. Sarakim anmay kasisa. Iyausta
nakamata Iausta kita kecuy mamandi Dios auki sarsum harganya taki Haniki ya keparam hilata Sarakin han maik tasisa Iausta kita kecuy mamandi Dios auki sarsum harganya taki Haniki ya keparam hilata Sarakin han maik tasisa Iausta tita kecuy mamampi Dios arsum arkanyataki Haniki tayaram timunat hilata kulyaka Niyaw sarhanyan alak pacha markaru Hanyu kaya kori markanha Kunalya kinakas Kachanya nakas Ni usunya nakas utkaniti Kusisit cuy mampi asuit aphanyani Diosan arupar iyaw sasa Kolyan Dios ahniyaw wahuta Akahora kerutaripi Espio tanda kau suyanya Dios amcik sarhanya taki Iausta kita kecuy mamampi Dios aukin sarsum harganya taki Haniki ya keparam At hilang bendis panaya, ukasuma yupay chave, chikpachasa mais tao no, iyaw state se haya, esa, wakisiponiu, iyaw sanyas, Señor Jesucristo, kunalay ko teha, iyaw siri nakakiu, akaronaksa, kaptarakin, intinderakin. Kitinakatehan iyaw skeha, bueno, yaktastan mo panakat kamachirakinyani, akaro nakah iyaw siri nakatakiw. Yusak kumah bendispan, munata radio istukirinaka, ukamaha, akakamaha paltano yapasmawa, kun hamas, hichkakote Eliasak unistan akaorakin, akakamah puriwaitanwa posiri Eliasar, ya, Nairir Elías, Elías desbit. Pairiste Eliseo. Kimsir Eliasaste, bautisiri Juan. Posir Eliasaste, Hilata William Marion Branham. Oka Elias toqueo, acá tiempun. Diosaj acá orak pacharo, yatiaski. Acá orak pacharo, wawana kaparo, arach tayaski. Kunja okaj kosisiñas. Oka tawa, Diosan o nakapaj. Acá timpun. Kitina katej, Diosan aroparo yasta. Mako timp irpantataki. Chusar statako kat chikat hakiro irphatataki. Dios acá profetar osasna ukatoke. Entonces, kosistanwa, hupanakawichak wakista sisktan. Ukansa, acá orak pachana. Aymar lachrat parlerisa, Castellan lachrat parlerisa, Inglés lachrat parlerisa, Portugués lachrat parlerisa, Ruso lachrat parlerisa, kunayman lachranakat utkichik. Nia kimsatunka hila lachranakat parleriwa, akarunakha hichorok istapje. Porque ukatay pinkiwa, Diosan novia paj, wakista siski. Akasoma, kaya arunakampi. Akasoma kolyana arunakampi. Ukamahumaha, han pierdimte, unat hila, unat kulyaka. Humaha, Jesucriston cuerpo parua,
mantañamaj. Porque Jesucristo un cuerpo pawa, Diosan iglesia paj, Diosan novia paj. Uka cuerpo en pequepaste, Señor Jesucristo. Uka tawa qilqataxeja, Diosaja, han profetampeja, haniu conslur gaspate. Y choro jualjanio saraktanja, bueno, conats profetat parlisto, conats kayanagat parlisto, Jesús atay parlistas paj, hay como yakanagak sapjaraki. Pero uka Señor Jesucristo ja, siempre pone ose ma chacha, ma profeta. Uka profeta toquewa, marca paroj yati, uka profeta toque marca paroj estapi, uka profeta toqueo bendice, uka profeta toqueo diosaja, y manda ta cuaronaka hanancho. Diosaj bendispan, hachana chapa. Ukamaste unata radio ischukiri, akakamaj komaja, Diosan yanaptapampej, yasta purio aitanwa, Osiri Eliazaro, utirinja, itzkiri Elias ukat paltasin rakiñani, ukampej parece que ya está tukuta kiniwa, akatema. Okaroste, yakatemana karo mantawarakiñani, porque Diosaja akatimponja, waltata poniu alimentja, iglesia pataki, novia patakja, perrukata wayataina. Entonces ukat apaktasinani, yasta mangtasinani, ukach amaniu Diosaroj suitañasaj. Ukach amaniu Diosaroj sirviñasaj. Han waltaño runa cantano, pero de todas maneras ukanakaja, pasaña Paulo, oraseña pawa, pero gracias, Diosaja, ukamarakiwa, Jolian aronak churisto, y mandat aronak churisto, ukam mangtata, ukasuma vitaminani, hiwasanakaj kochiki Diosar serviñataki. Ukamaste, Diosaj bendispanaya, kitinakateja, sábado wihta kantatin, akalwatan istasipkta, domingo wihta kantatis istapjata, pakalko, uhanukaja sohta alwa orasat pakalko, alwa oraskam. Ya, sábado wihta kantate, domingo wihta kantate, taque humanakaroa, Dios pagar tapxmaj de antemano. Diosaj komaja, bendispan, hutir program kamaya, sasao saniwapxmaja, humanakan hilatama, hermano Lino. Dios ampiquia, entonces, hutiri program kama. Dios bendispan, Dios ampe kamasiweñani. Amén, amén. Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasao artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanakchik huchloraphamti.